Sociološka sekcija Valjevske gimnazije, Sretenjski manastir iz Moskve i studio Ruski car organizovali izložbu u susret Ruskom caru u Valjevskoj gimnaziji. U prepunoj sali te škole priređen je prigodan program u kome su učestvovali učenici Valjevske gimnazije, muzičke škole Živorad Grbić i vokal Marko Tomić. U nameri da obeleže 100-godišnjicu ubistva porodice posljednjeg ruskog cara Nikolaja Romanova, sociološka sekcija Valjevske gimnazije koju vodi profesorka Nada Kovačević je organizovala izložbu u susret Ruskom caru. I obeležili smo je, odnosno trenutno ćemo je obeležiti u saradnji sa manastirima iz Moskve, kao i sa studijom Ruski car, koji su nam poslali ove slike koje smo okačili ovde. Isključivo, mislim, sociološka sekcija u saradnji sa još profesorkom ruskog jezika, kao i sa profesorom muzičke kulture. Pripremili smo prigodan program koji ćete moći da pogledate. Preko 50 fotografija ima sigurno. Što se tiče njihovog cijelog života, od stupanja u brak Nikolaja II. Romanova i Aleksandre Fjodorovne, od njihovog stupanja do pred njihovu smrt, sa rođenjem i dece. To je za nas predstavljalo izazov, ali nam je bilo jako zanimljivo jer svi smo zajedno, družimo se, a u tom međuvremenu učimo istoriju neku i saznajemo nešto novo, što je jako interesantno. Kako je rekao sveštenik Slobodan Aleksić, projekat je nastao sa ciljem da se ovdašnja publika bliže upozna sa porodicom Romanovih, njihovim svakodnevnim životom i služenjem za dobrobit ruskog naroda. Na izložbi u Valjevskoj gimnaziji su prikazane crno-bele fotografije iz istorijskih arhiva i ličnih albuma porodice Romanov. Podeljena je na više tematskih celina. U jednoj su portreti članova carske porodice na kojima se može vidjeti i moda i stil oblačenja sa početka 20. veka. Na drugoj su žanr fotografije nastale spontano u momentima šetnje, razgovora, dečjih igara. One su retkost jer su ih radili članovi porodice, rekao je sveštenik Slobodan Aleksić, podsjetivši da su Romanovi posebno voleli fotografiju. U trećem vojnom segmentu car blagosilja vojsku pred odlazak u rat, isprobavajući novo oružje i dajući naređenja, pri čemu upoznaje prestolonaslednika sa pravilima vojevanja. U okviru tog ciklusa može se vidjeti i humanitarni rad carice i kćeri Romanovih, koje su radile i kao bolničarke, negujući ranjenike. Valjevska publika je pre nekoliko mjeseci imala priliku da se prvi put upozna sa fotografijama posljednje carske ruske porodice, a postavka u gimnaziji je donela dodatne detalje u spoznaji njihovih života.